Virusi, crvi i trojanski konji su programi koji kada se jednom nađu na vašem računaru mogu da preuzimaju ili brišu vaše podatke, ali i da prouzrokuju čitav niz problema kojih ćete se teško otarasiti. Potpuno efikasnog rešenja još uvijek nema, ali redovno ažurirani antivirus programi su dobar početak. Virusi. To je kada se razboliš. Važno je objasniti detetu da ne posećuje sajtove koji nisu zaštićeni, provereni ili kontrolisani. Isto tako, važno je objasniti mu da ne klikće na reklame, odnosno banere. U tom slučaju može se pokrenuti postupak kojim će ono skinuti neki virus i samim tim ti virusi mogu oštetiti njegove podatke, mogu ih izbrisati i ima mesta za različite vrste zloupotrebe. Pa virusi su ko male neke bubice koje te napadaju i učine da si ti bolestan. Trojanski konji omogućuju nasilnicima da kontrolišu kompjuter vašeg deteta, odnosno omogućuju im da ukradu podatke, koriste ih u različite svrhe ili jednostavno izbrišu lične podatke sa hard diska. Pre svega mislim da ne treba biti kao roditelj paranoičan, ne treba zabranjivati deci bilo šta, jer će njihova logična reakcija biti baš to ću onda da vidim, što mi zabraniš, moja bi bila. Kada pričamo o cyber bezbednosti, moramo postati svesni da naš kompjuter i uređaj koje mi koristimo su deo tog nekog bojnog polja, koje jednostavno različiti akteri u toj igri, da li su to mali neki hakeri, da li su to neke organizovane kriminalne grupe ili su to čak državne agencije, u stvari svi oni negde imaju želju da na neki način ostave svoj neki mali trag na našim uređajima. Internet je dobar sluga, zao gospodar i treba ga koristiti kao i električnu energiju, vodu, vatru i ostalo. Dakle, internet je ono što napravite od njega. Ne može internet da vaspitava vašu decu umjesto vas. Računar se zarazi virusima uglavnom prilikom preuzimanja nekog fajla sa interneta, tako da je izuzetno važno da se svaki fajl koji se pohranjuje na računar prethodno skenira antivirus softverom. Uz to treba se čuvati sajtova sa mnoštvom pop-upova koji nekontrolisano iskaču i preusmeravaju nas na stranice koje nismo želeli da posetimo. Ovakvih štetnih sadržaja nisu lišeni ni sajtovi za decu, pa se bez instalisanog antivirus programa i posebne opreznosti jedno gledanje crtanog filma može završiti teškom virusnom infekcijom koju će vam vaš računar teško oprostiti.